chỉ bây vek ule tuần tu hian football có về là mi tam takin an hlau le tukin jing ma taka football thiam hing thang Brazil top tu goal siam na bisin tian soi thin Norway ram mi hing thang tak Erling haaland chanchin kan soi lok don ani footballer tam tak jinga ani hi chu asanga achaka jet lak thut athiama tin midang tan goal asiam tam hle bok chu tiang mi chu apa alfingi haaland po football player hing thang ania chu wangin anau pan lai tangin football hi lekha jirna ang devin anuna atel to ani no pangani lai chuan football chau nilovin sport dang tam taka po atui hle kum nga vel ani lai tang to hian a hleitlingin na chak bi khlea akum rual puite ain asang hlea hei hian malama football player ro pui tak ani na tur kong a hon sak ani Erling haaland football khovel alo na tak chu Norway ram club Brani FK ani kum som panga vel ani khan puitling team atan a khel ve ta akum no pang hle ma se atak sa chak na le athiam na chuan coach tele football expert te mit ala ta hle ani ma se aming lar chhuana tak tak chu Moldi FK alu nuwa ani Moldi coach chu Oleg Gunnar Solskjaer ania ani chuan haaland hi malam football khovela star ro pui tak alani don ti afeto ni nan soi Solskjaer cha chuan haaland chu nitin azirtira apui na sa hle ani Moldia khan haaland chuan goal tam tak siama football fans le chuan he no pang hi adang lamani ti an return to ani chuti lai tak chuan Europe ram ro pui tak tak club te point an lo en thato bok kum sang hi som pakwa khan Austria rama Red Bull Salzburg ka akalta hei hi anun thlak dang lam tu ber pakhat nei Salzburg a chuan haaland chuan football khovel azwang lu turin kong amutan ta ani Champions League ka akhel masak ber tumin goal akhung ngala ama chau hi match masabera hat-trick siam thei ania hei hi football khovela thilmak tak ani football fans tele media te chuan haaland hing chu an soina sata hle ani Champions League a goal siam dan chu abon thei khop mai bol athiamin acharanga achakin tharumanga boxi a bol pe thi keeper te pon ven he harsa anti hle ni turani goal a khung chho mol mol ani ber mai hete hun lai hian club ro pui tak tak Manchester United Juventus le Borussia Dortmund te poin an du tan hle to ani atopa chuan Germany ram club ro pui Borussia Dortmund chu athangta Dortmund cha chuan athiam na chu alang chiang le zual a debate match a ngei po hat-trick siama football khovel chuan mak anti hle Borussia Dortmund cha awm chungin haaland chuan goal mak tak tak akhung fowa match tam taka goal pani pathum match ran khada phei chuan goalie te po khung ani football expert te chuan tunlai khovel striker thapel zinga atel to anti mase haaland chanchin ngai number pakhat chu a training dan ani mitam takin an hriat lo chu haaland hi atak sa enkol na afim khur hlea ai tur ein tur amut hun le arel ruman dan thlengin angai tu avekani an soidanin haaland chuan ni khata calorie sang tak ai thina atak sak chak na hum halnan le fit taka umreng theinan ai in alu khle ani heiba ka hian muthathi angai poimo hle bok football player dang ain amutam zok thin ani kum sang hi somni pahnia khan football khovel angong na saber pakhat hleng le haaland chuan England Premier League champion Manchester City coach Pep Guardiola point haaland hi player danglam takani ti apuang na sale asoidanin haaland chuan football hi nuamatia goal khung hi adu ani ber ati top mai le kum sang hi somni pathuma khan Manchester City le haaland chuan football history achievement ro pui tak ania Premier League FA Cup le Champions League an laveka hei hi table anti chuania club tam takin anti thei ngai lo thil ani Champions League final a po haaland chuan a team chu a che that pui na sa hlea a goal chok nilovin a defense ti buai dan te a teammate te a pui dan po aro pui hle ni tulai hian football fans te chuan Lionel Messi le Cristiano Ronaldo hun alo top don mek nuwa football khovela hroi de thar tur pakhata haaland hi ni nan ngai ni akum alano pang hlea amalam hun rei tak alanei ani
haaland chanchin ngai nom dang pakhat chu anin taka chuan mi in ngai tlom takani football field a hoisen hlema se field pona chuan fiam thua duin anuina sa theile a tin achung kwa amangai hlebok apa le anu point anuna mun poimo tak an changa haaland chuan a hlotlin na zong hi achung kwa le a coach ta kai hruaina awangin ani ti a soi thin ani tuna hian football khowela fans no pangjok tam tak chuan haaland hi an entona achan chu talent chok nilovin a thorim na a in todel na le a tumru na awangani aling haaland chanchin atang hian kanjir chua thei til poimo tak chu talent chau hi atok lo ti ani thorim na tumru na le insum ngai na tepo apoimo hle haaland chanchin tharber haaland chanchin ro puiber pakhat chu kumin sangni somni paruk fifa world cup ani kumsa ka chakwa som kwa pariat nuwa avoi khanna norway chu world cup athruai thlenga qualifying match bi ka chawpo goal som paruk lai athun thei world cup khelme ka hian ro pui takin norway chu quarter final athruai thleng to ni nizan jing lam julai ne ruk sang hi somni paruk jing khel zo ta ka khan khovelin football thiama anchal brazil laka haaland hian goal ni ngot thunin 2-1 in nena achan puya hei hian norway football chanchina quarter final voi khat an luna anita ane kumin world cup bi ka ringot po goal sari athun tling to a Kylian Mbappe le Lionel Messi tenen top scorer ni tumin anin ume kani tu tak nge top scorer niang tikha comment lama in lo sei ve don nia